kerbu waktu na mancaji khalifah ia komelo bawangi tay pasidaka tangaban ni pinalaw rokat to itangana atutin ropi jadi gato mi tay makada masidaka na panabawang pasidaka itu buwakan jadi yo pumakuko pasidaka boh lai jeje tahu napa lai foto lai soti itu mak jamak padahal 20 bisa na itu jadi iya tu makanya pasidaka ko makali cupui namo tu sumbangan ko deniris sama kada siaga makatokanya lalu celengang tapay koti kantongnya disiratu sa mula japu na deniris sakara disiratu kanja pa yato. Yo pumi ko malawli si pajalo ikat tamen re soro sitam ikat tamen re soro sitam. Apa makotya jero di laogi sesa. Ya kumi masumba na sampai kami nambah dan ni ya kumi lono kami nambah raja di lam. Itu gede. Itu melo maenga na cede na dereng. Tapi dia na marigaga. Katukong ka. Jadi makiro jadi usahakan. Jadi dia tu pasidak kayak aja tak kada tahu apa. Namo anak tatalik di pasidak katu ya tu. Amana. Kemudian. Iya na intin. Ajak lalu tanggai makada masampaja pite na pamakasiliang. Apa mega tahu napisahkan lino akhirat. Ia ko akhirat nasa sampaja. Ia ko lino makgalu. Tahu mapuncok bahan na yan. Ia romak darak makgalunge mapak gurue dangkannya ko pasay lawe makbalu palarilok ko manang ya gamay aja ta palarilok ko lino kadapi ko yasang ia ko melo ki joka ia ti di ampay ogi ang kayasan lego-lego. Ia tu bola na ugi ang kalego-lego. Ia tu lego-lego isa liwak bola. Tapi oko mo pi bola Oko ni role pak yolo tuda sebelum lo darae. Tania kengi. Maka daya puang tapas salama kami kalau saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku. Angka kang mawat dikasih ulolongan. Nawat dinang katau pakai untuk agamamu. Joka ni. Siaga tatal kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sabak Nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dale halala keluarganya bija-bijanna nang kawat dina pandangan ni maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya dia takada lobi masih kita nampak ya na tu namanya makokoy makada akhirat sama dunia selamanya agak sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham na saya ni rona sampajangnya selamanya ia koto makgalu na dia nagangka na masal salanya itu tabahangin ia ko loki pasay makbalu lo mi sapa tu dale halala loki galungnya loki sapa dale halala tanya kemetoy apa ngolomi matoy namoje dia ni tepuh pakanya kibani rampan na nyawata maka dalo sapa-sapa dale halala kasih ke kamu wak diwanang keluarga aku nawak ding angkat pakai untuk agama yuk kani ina riyasa maka dapik ku carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na angkat tu tahu jama-jamang akhirat na jama tapi lino minalolongan Hingga, kega termasuk Pak Dawe, termasuk na balsa nakwe. Yan na may joke na may ampal lo ginanawa-nawa ya Ustaz capu na yato. Jadi aja tak ada ya rostase kujok kay tapo pahalaman belum tentu to. Jadi aja tak ada ustaz ba malolong de namuy di Pak Darae, namuy di Pak Galunge. Arogia nga patoy di koloki magalo takadalino mi rotanya akhira jama-jama padir. Yan na to ampay ko tumelo sa bola munro ki chinampa bakanyaki rampan na nyawa ipanguloy alewe ko pong alatala meka polo sapay dale halala mong kajero wija-wija ko kasi ng padre.
Iya naro nang katawan di ngupakan untuk agamamu. Ang kape taruntuk dia gaga taruntuk manasan yang katalolongan ngapalang akhirat. Ijiloki mak balu makotoro meka lo pasaya kakama kasiwa di dali halala na dengi po Allah Ta'ala nang kawanong yang jaku pakai pasikolay maka itu jihad agama itu. Aja tak kada lo mak balu ko pasaya linom ide akhirat mato iya tu. Ukoni na meka tau tasalay. Nasaba de na panguloy atin na sebelum joka. Yan na tu ampay niya pokok. Ini tau makjama ko kantoro makalo ki perusahaan makjama perusahaan aga tonri makjama atau ko ki dumabatu niya kami begitu aja tajok ke bawah ini tuh ampai perlu niya pa tajok ke bawah tuh deh kak kung kapangoje nasa temelo mangoje na kaya kamajara cicilan motor pangoje capu na niya tuh cicilan mi kan kamaubang aja di nayero apa dami tibu pe nasa tamela mabalu-balu dia kay lolongan na kaya kamajaran nga risang ay tau kunro ya to aja nayero tanaman na bay gini akan untuk keluarga nasaba nakan nay dalele ko keluarga yan na to ampay makana innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya itak gatuhe gatalok kumanang iro. Ini itu nonroy, jaja tak kada sampajang jama-jama lino, jama-jama akhir. Angkat tahu mas sampaja pak jama-jama lino minalalu. Artinya tanya akhir sampajana. Ya mempelo mas sampaja pak metodo manji cale. Ya namelo pemilihan teragi lo mak beda jama, sisa na terpilih dan kana ubah. Itu. Jadi aja tak kada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga. Apa melo ngipite. Jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama. Nah sebab mereka tahu makopa hanya membungkus agama. Agama niya kurang. Padahal niya eminonre. Jadi itu tuh pak ya tuh ampai angkat tahu ko tuh makan nama galung maga de mesti itu mesti ka ya nanti ya madari po dataw maka de ko milaw dok wajib nak kunga na capak na. Ilaw doang ang ipak darae na dupay tanat-tanan na ilaw doang ang ipak galungan na dupay ase na ilaw doang magay nena de do dupay ase na pak galungan na mo andre warra iya bayangkan ni gare iya na de na dupay ase na tau sidrape pak mega tau Kalimanta de andre ina de dupay ase na te na sabang magay warra na sidrap lagi lokro iya siya kampung itamay na sa warra pala sidrap weh ya si warna polisi lah obe ya magai nasaba iro kang jadi ya tu ampai pak dongang aja no kuba kampot tak ilau dongang ni ilau dongang ni rumah belai ro kumagai kumat ilau dongang aja nama cika pak dongang tak aja no potong ngami bawang itu doa itu penting melangitkan doa istilahnya pekui caranya supaya doa itu menyeluruh ilau dongang nasaba aku itu si sele-sele ilau dongang bali bolatan nama dece apa ya kosogi bali bola tu pasti kato talolongan kecuali bali bola kaddi kato je tu bali bola kasi ke mogok pioto na nami soronga ang kato tawakwa tu ya mi komeng ya kome si bantu mi cawa-cawa ya kode kupura ni bantu tu lima tamusu ni kato tawakwa tapi dia tu gak kepasetangan dia gala Ate siya natamis saya. Tama nih? Ya. Pasti nga 8 ya. Jadi makiro. Kemudian makadakaon na usahakan iya rosinin nagaga 47 lokomanang ya gamay. Aja na lobang. Ini mani aga jamata. Magalong. Ini akan sa padale halala untuk keluarga. Jadi aja tak kada manyanyawana guru manyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to namu ini pak darae ibadah to ini tu ya nak jama mau tahu pak barakah na itu ampai na cecca na bita tahu kutu angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala lima na nabita pak makaropa ini mana
tapanana nabita liman na yaron na sahaba nagiling inaytay malepak-lepak liman na. Kaki di mati me cupang. Aga sana kajero sana malepak. Lepak-lepak liman mak dori-dori liman na. Maka dia nabita magi limamu nak koi. Maka dia ya Rasulullah yang jama-jama aku marepak batu kasih. Iya na ruwakatan niya ni wapapekangi iya na ruwalu upandangan keluarga aku. Iya ro nabita nagattal liman ro sabae na bawi. Lai bau liman nabita bawi liman na pamakda nabita. Bikene makumanang ni umma ko ede na umasarah isa suruh ke mana ni. Coba gare. Berarti itu tau magala makareso untuk keluarga itu yang disukai oleh Nabi. Tanya ustaz ya lai bau liman ko nabita. Agay pala tukang batu. Tukang batu. Makaropa liman na marepak batu. Tanya pemborongnya. Tukang batu Tukang batu itu magay na sabak makareso. Gina po itu nabita tau makareso untuk keluarga turu pusana. Jaya na tawin tuli makareso itu. Ini tu ampai mega tustas dangkang, mega ustas makdara, mega ustas makgalu. Nasama kami tu baraka na kuidi polengi aja nak kada wa ustas magalu mega to ame na jama la cece de nak ko de makiro tapi angka pesan na gurutta saya ingat sekali itu ya kung ka agaga mo jama na mo pamule agaga mo jama mo madecing aja na mo salaya tu yan na tu mo pananunga na mo maningka ko aja mo salaywi mega taw makoto mambalu kaju-kaju jolo sisan na maningka mambalu lamari di misalna napaja ni mambalu kaju makri ulut tede aja musalaiwi aga gi munri pamulan na madecing aja musalaiwi yan na rong pananung apa ko mapisaw itu mulete lokwe capu matu apa okotia tu nataru po ngala taale te dale mega to makoto pa mendre usaha na salir jama pamulan malah di jama baru bangkar ro kono magai tatutu idalle na maka de gurutta iya tu pada wa itu maka da puluk ko mitunang kajaji ko gina mo magarajan na kolangi mon ri ko matatipo ni wa itu betti mati itu nah jadi maka de aga gi mo pamulai mo madece ngokon itu na saba okot ya tu ya ko mabalu-balu bepa mo na ko tu madece aja no mapisa tu mabalu bepa okot ya tu